dore ubu ndimo ndazamuka njya muri wa mwobo nari nababwiye yuko turi bukoreremo. Ndashaka kuza kubagezaho nkabereka buryo ki ingabo z'abarundi nyamuneka zirimo rwose ziragerageza ibishoboka byose mu gihe umujyi wa Uvira waba ufashwe, kugira ngo bakoreshe indake ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye FDLR bafatanyije hatazagira ibitero bigabwa mu mujyi wa Bujumbura. Ndimo nderekerayo mu kanya gato, n'abandi mu ndake zigiye zitandukanye zicumbitsemo za FDLR za Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi. Murebe ukuntu ibintu byamaze gukomera. Turahageze, noneho turahageze, ariko ndahirutse ngira ngo ahangaha twamaze kuba tugera. Murabona yuko rwose ni indake rwose. Amakuru nari mfite kuko mu kanya gato gashize nibwo nari ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye arimo ansobanurira, ambwira ati hari indake by'umwihariko yabaga irimo katanyamaza aba FDL n'imbonakure. Aha niho bambwiraga hari imbunda nini cyane yari hateretse, bajyaga bazamura bagashyira hejuru kugira ngo babone buryo ki mu gihe aduyi yaba yatatse bahita nabo rwose bamurasa. Urabona yuko rwose ari ahantu rwose asa hari nk'imyobo ikaze cyane. Urabona harimo utuntu tw'uturyago tugiye dutandukanye. N'umwobo rero navuga yuko ngo wabaga urimo aduyi cyangwa se wabaga urimo ikintu bita imbonakure zivanze n'abarundi ku buryo utabatandukanya, by'umwihariko cyitwa n'ubundi izi mbonakure. Urabona yuko rero twamaze kuba tuhagera rwose. Nyamuneka reka nze ngende mbasobanura akantu ku kandi, ntuze gucikwa. Nimba ukunda TV Duniani Kote uze gukora subscribe, usharinga iyi video igere kure, kugira ngo turebere hamwe rwose amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ndababwira nti never dore ngaho. Aha niho umuyobozi mukuru yabaga ari. Ahanga ukomejemo imbere niho habaga hari afande. Buriya nuko tutarebamo neza kubera kamera zacu ari ahanga. Noneho hakaba muri uyu mwobo nanone ugaruka hano mu muyobozi wungirije hano haciye ni ukuvangwa hariya mubonamo indani hariya imbere. Ngaha habaga umuyobozi wungirije, muri kuhabona neza habaga umuyobozi wungirije n'ubundi wizi katanyama hagati ya FDL n'ubundi n'ingabo z'abarundi na izi mbonakure abanyabitenge. Abo rero niho babaga bari. Ahangaha rero hakaba habaga umuyobozi mukuru. Rero iyi ndake ucemo hajya ukomeza imbere, murabona yuko imiryango ibiri ukundi kuyibereka niho habaga abayobozi rwose basa nk'abakomeye cyane. Ni ukuvangwa rero iyi ikaba ari imwe mu ndake by'umwihariko iri ku muhanda route nationale 2 uva ahantu bita Uvira werekeza i Bujumbura, ndetse n'indake by'umwihariko iba irimo abasirikare bashobora guhagarika Red Tabara mu gihe ngo yaba iciye ku mupaka Uvira ijya mu gihugu cy'u Burundi. Muri kubona yuko rwose nyamuneka ari ahantu hari indake nyinshi cyangwa se hari ibyumba byinshi. Ni indake irimo ibyumba byinshi, by'umwihariko ubona yuko rwose ibintu bitoroshye habe namba. Ndaza kubabwira yuko nyuma y'aya makuru ngira ngo nanjye ndaje ngaragare, kuko nabashije kujya mu buryo bwa kamera n'ubundi mbapudetinga n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko hari na Sukoyi imaze abanyamurenge rwose, by'umwihariko mu bice by'umurenge. Mu kanya gato ibi nabyo byose muraje mubikurikire n'ubundi muri iki kiganiro. Ndabona ahangaha rwose uyu wari wa mwobo n'ubundi ndacyabereka zimwe mu byumba iyi ndake igizwe nabyo. Ni ibyumba byinshi rwose ubona yuko n'ubundi byabaga bicumbitsemo FDLR ikora ibikorwa by'ubunyamaswa. Ngira ngo aho umuyobozi mukuru waho sinzi aho nigeze kubona bataye na uniforme, ngira ngo yenda turaje tuhageremo harebe aho bataye uniforme. Ariko mbararikira yuko mugiye gukurikira amakuru adasanzwe, amakuru y'umwato, amakuru ya faya muri ano masaha by'umwihariko ya nimugoroba. Byibutsa ko turi ku itariki rero ya 30 z'ukwa gatandatu 2025. Ubwo tukaba turi mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ikaze rero muri ano makuru ya nimugoroba. Nanjye ubu namaze kwiteka tayari, ngarutse mu buryo bw'amashusho mbabwira ati musharinge mukore subscribe, mbabwira ati mwoto mu kanya gato namaze kuba ngaragara kuri video, ndaje tubahaye ikaze. Murabona yuko rero twamaze kuba tuhagera, mwabantu b'Imana mwe. Aha tugeze by'umwihariko
mu bice n'ubundi byaho twari turi namaze no kuba mbabwira mu makuru agiye atandukanye twabagejejeho rwose mu minota n'ubundi yabanjirije iyi ngiyi. Birumvikana rero by'umwihariko ubu nibwo tumaze kuba twitereka nyamuneka, nibwo rwose tujya kuba twinjira mu kiganiro kidasanzwe muri ano masaha ya nimugoroba tubabwira uko situwasiyo by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi ihagaze. Nababwiye ko nzabatembereza mu gihugu cy'u Burundi aho FDL zikorera imyitozo, nababwiye yuko nzabajyana mu ndake za FDL ndetse n'imbonakure bakoreramo abategeramo amambushi kugira ngo barebe nimba Red-Tabara ishobora kuzamuka mu kuba yakora ikosa ryo kugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi hasigaye umuriro ukaba waka. Mbibutsa ko mu kanya gato gashize aribwo icyitwa Sukhoi 25 z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze kuba rwose zajya gutya zikarasa bikomeye ku cyitwa Twirwaneho hariya mu misozi y'Iminembwe. Ibintu byakomeye ubu tuvugana ntabwo twari twamenya abamaze gupfa hano mu misozi ya Minembwe bamaze kuraswa n'izi Sukhoi 25, ariko amakuru dufite nuko ivumbi ryamaze kuba ritumuka hano rwose ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zakameje zirimo zirataka Red-Tabara, ari nako izi Sukhoi 25 zirasa ibintu byakomeye mu Minembwe rwose muri Sud Kivu, ivumbi ryatumutse. Ni nako umujyi wa Uvira icyitwa ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zataka mu buryo navuga ko budasanzwe, ibintu bikaba byakomeye, bikaba bikomeje gufata indi ntera. Ngira ngo yenda tugiye kuba tugaruka kuri mayiti zigera kuri 200 mu kanya gato zimaze kudepezwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko ibi bikaba biri kuba mu gihe iyi ndake naberetse mbere gatoya icyitwa Gatanyamaza FDL ziri kujya gutya amaguru zikabanja ingata zigira ngo zivemo rugikubita cyangwa se zigende rugikubita, kuko bari gufata amakuru yuko n'ubundi Red-Tabara irimo iraza mu muhanda Route Nationale 2 uturika hano mu bice bya za Uvira. Mw'abantu b'Imana mwingira ngo namaze kubona ahantu nkunda kuhaza, ariko benshi ntabwo bari bahazi, ntabwo bari bahamenyereye. Naravuze nti naho nzabajyana, nzabatembereza henshi, tuzajya henshi hagiye hatandukanye. Yes, ni ukuvuga ngo tugiye kuba dukomeza kuri iki kiganiro bigiye bitandukanye, usibye ko mbazaniye ano makuru yo mu masaha nimugoroba. Tugiye kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaje dusimbukire gato ku bijyanye n'Isukhoi turebe ko bimeze. Turaza kugaruka gato muri CNDD FDD tuba-updating tubabwire ko situation ihagaze, ivumbi ryatumutse. Uwitwa Reverien Ndikuriyo uyu akaba umunyabanga mukuru wa CNDD hafi kwicana n'uwitwa General Prime Niyongabo, uyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo, amuziza kuba umwe ngo ashaka guhemukira undi kugira ngo asigarane n'uwitwa General Neva. Murabizi ko uwitwa Gervas Ndakobuca ajya kuva ku butegetsi yazize uyu General Prime Niyongabo. Ibi rero bikaba ari byo birimo birateza saga hano mu gihugu cy'u Burundi. Umwe muri bo byaba uyu Reverien Ndikuriyo umunyabanga mukuru wa CNDD FDD ndetse na General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo araza kuba ava ku butegetsi, kuko mu gihe ngo baba bari kumwe ari kugaragara ubugambanyi. Tugiye kuba twinjira muri byinshi bya bitandukanye. Bujumbura situation ihagaze ite, bimeze bite? Turaza kwikomoza mbibutsa yuko ndi kumwe n'umusesenguzi Kasha Mashokero, ubu tuvugana akaba yamaze gukandagira mu gihugu cya South Africa, akaba ari we turaza kuba turi kumwe muri iki kiganiro, nawe atubwira ibya Israel na Iran, atubwira ibya leta ya Kongo, atubwira Delodani yamaze kuba rwose hagati za Salambwe ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, tugiye kuba twinjira amakuru menshi atandukanye. Icyo usabwa nta kindi, tuza utera agatebe tuguha amakuru, uraza kumenya ibyo bitwa bajena Guillaume Bunyoni bari mu magereza ndetse n'ibyo bategura kudeta mu gihugu cy'u Burundi, nyinshi zimo zirategurwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politika na diplomasi, ariko hari umuvandimwe wambwiye ati Bwana Moses ati rwose ibintu birakomeye. Ndamubwira ntibikomeye biti? Arambwira ati amasasu menshi cyane mu ishyamba ry'ikibira ku mugoroba w'ejo yaravuze. Nyuma y'aya masasu yuko avuze, amberasi nyinshi zigera kuri 3 zagaragaye zinjira muri ishyamba ry'ikibira. Ndavuga nti ayo makuru ze kuyankurikirana umenye ko situation ihagaze, ariko natunguwe no kumva mu kanya gato bambwiye yuko abagera kuri 16 aribo bageze gutya bakagwa muri ano masasu menshi. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga
novuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cane cane umunezero dufise kubona ibiganiro vyagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Congo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafrika badatahura canke ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Ico gituma burya ibihugu bya Afrika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana, hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu. Cane cane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etats-Unis mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cane cane nk'uko abahinga babivuga canke nanje nobivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro, yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza, baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero, iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshe, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo n'iki cyateza kuja hejuru ya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko, arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayikwamba, kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza ca Nduhungirehe cateza kuja hejuru ca Kayikwamba. Urebye uko abantu bariko barareba, byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Congo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite ico bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo
yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu jya ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakabafata ku mugongo akabasuzuma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'Abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengerwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afurika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afurika, byerekana yuko yoba ari intambara, yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda n'indi ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Uburundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda, yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere. Niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icyubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwiyitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza, u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na n'iriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uruhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero ko
ko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika ntawe ukunda u Rwanda ntawe ukunda Congo ntawe ukunda East Africa abantu bose barondera inyungu ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro byo ari byiza kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu rero icyo nagomba kuvuga muri make reka turindire turebe jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo u Rwanda Uganda bataricara hamwe ngo baganire ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka u Rwanda rero rwarondera nabo fevere uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Congo gukemura ibibazo by'imigwi iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo ugaca usanga muri Congo ubwoko bwose bufise igisirikare bijya bintu n'ibintu bidashoboka n'ibintu by'akajagari cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho abantu ntibiyumve ko ari abakongomani abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyane hafi iri kwegereza hafi 80 hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe ariko inyungu za twese za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije food security aho umuntu haba lodgement za nyungu zifatiye ku kuvugwa kwiga kuri gusa kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye umutekano ubuhinzi ibijyanye n'akazi ibijyanye na industrialization ibijyanye n'amahinguriro ibijyanye na tekinoloji ibyo byose akaba ari byo dushiraho umutima ibijyanye na transport y'amabarabara y'amadege za nzira z'indarayi ibyo byose nibyo dukeneye kwa kuba East Africa tukabumwe tukagira karangamunini bikaduka bikagera kuri Afrika nzima tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa ubutunzi muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyane ngo bube ubw'aba imperialist ahubwo bukaba bushobora gucika kuri buri muntu nagire ndabe inyungu za buri gihugu u Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo no kurandura burundu menace iriya migwi isanzwe igwanya u Rwanda na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya genocide nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5 iyo ni inyungu ya mbere kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere hanyuma tugarutse kuri Congo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka perezida Paul Kagame nka perezida Museveni ari nararibonye mu bintu by'ubuyobozi kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi nubwo ibyo gukora bikiri byinshi ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari byaterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona kuba u Rwanda na Congo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afrika nzima ishobora kubona amahoro kuko ibyo we gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro haba muri Sudani haba muri Central Africa
haba muri Mozambique, haba muri AS. Ibyo bihugu bihagurutse igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, n'abantu bafite ibitekerezo bya Pan-Africanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bohaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe proje nyinshi zo kugira ko Afurika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza wa perezida, icyo twakwita accountability. De guverinoma ziyoboye ibyo bihugu, icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande, biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa. Noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyema. Perezida murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze Wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za Wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. U Burundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR u Burundi buzobashirayo, ba Wazalendo u Burundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya Wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None u Burundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko Wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri Wazalendo na FDLR
bizogera ni Burundi ntibinezereje ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politike. Ni nayo politike bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politike y'amacakubiri, politike y'ivyamoko. Nico gituma rero mvuga nti u Burundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona u Burundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'u Burundi. Ni mu Burundi bwaraye ikaze FDLR bugaye ikaze iriya migwi yose irwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda ca Wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara muri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi byo guhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramwo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abariya bandi bari muri twigwaneho canke n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri bivuga ngo M23 canke twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko naco sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogiraje. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo hari igisirikare cy'imyembe kuba ari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, abamayimayi, bagakora imigwi nayo none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe ca Kongo, bakagihereza General Makenga akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umuvyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bavemwo ibitekerezo byabo. Fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu bitekerezo byabo. N'abandi bamwe mu banyarwanda usanga burya naho gereza extremist bari do tubo. Cyo gituma abantu bose bakwiye kubona ku bitekerezo by'ibyamoko. Ibi bintu byabaye muri myaka yose muri aka karere, mu Burundi, mu Rwanda, East Congo, ibi bintu bikwiye kubera reso abantu bakabona yuko politike y'ibyamoko atakimaze. Turabarundi, turabanyarwanda, turabaganda, turabakongomane, twese ndetse n'ibyo by'imbibe tubivemo, tuvuge ngo turabanyafrika, duharanire politike nziza yo gutunganya Afrika muri rusange. Muri make rero uyu muhwezo nagomba kuvuga nibagiye M23 ifite ibiganiro byayo bidoha, nigende iganire na leta
hanyuma rero bamaze kuganira niyumvira yuko bokoroheranira ntibategane imbabazi zikaba ntibazane ibintu byo kuboha ngo ni ibintu kuko bose bafise ibyaha ku mpande zose baba bloke ya FARDC bloke ya M23 mu ntambara ntiyabura ibyaha yaba intambara cyo gutuma intambara ni ikintu cyo kwirinda kuko intambara ntiburamwo ibyaha ntibabohe rero ngo twagirize naka ahubwo je nyumvira kuba nouveau départ niyo mpanuro yindi nshasha nzanye muri iki kiganiro kaza cyane shishikara gutukurikira kuri positive change initiative twifuza kugira impact guhindura ibintu muri politike muri ekonomi no mu bijanye n'ivy'amadini uru rubuga ugiye kubashikiriza cyane cyane ibijanye n'iby'amadini n'inyigisho z'ijambo ry'Imana nabyo n'ibintu bikomeye cyane mu kubaka Afrika yacu murakoze nkaba ndabashimiye musangiza abandi dutangure n'inkuru zivugwa mu isi aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati abatabizi no kuvuga ngo aba Israeli n'abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi Ukraine nayo nyene iyobowe na baturuka kuri abayisirayeli buriya mu perezida wayo ni umuyuda abatabizi hamwe na Russia nayo nyene ikomoka kuri Jafet abo bita ba Magog nibo rero bariko baragwana bagwanisha intwaro zikakaye intwaro za kirimbuzi intwaro zo kurimbura iyi si turiko rero karaga paranteze gatoya ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yavyaye abayisirayeli hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora hanyuma abajafeti ni n'abarabu ni bariya b'abarusiya muri za Afghanistan bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari abanyafrika imiryango y'abanyafrika myinshi yavuye kuri Ham ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi Salomo turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube ushobora kubona amakuru hagije ibyo abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia benshi bari muri Ukraine abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan za Turkiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli abenshi niyo miryango n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite rero ntitware turi mu by'iyobokamana ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana kurimburana bikabije muri ibyo bihugu
nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Mbega n'inda zoyobora le nouvelle ordre mondiale? Tugereranije turavye la prophecy ni uburayi, ariko urabye Amerika iritaza uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy, uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivuga ngo hakeneye icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, kuko iyahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'uburayi, aribyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika, bya bihugu by'abarabu aribo le Jafetite, le Shemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shemu, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi uru rubyaro rwa